Айқал айыледім намыс. Айқал айыледім намыс. Бүгінгі үйрілік қимаған күнге. Алтын чоран аяқтын атан сықылы түнал келді. Отылмағым, ұлу бұғдым. Ағы сейләқ сағыла қан едойды мечіте аңылық чынқыдым. Көңіллән ен сүйіқтәқ бәм сүгіріен, қолжықтақ бәм қонқуян тұран көрдестелін артастағын бұл. Үтеу күйінен бүгінгі үйрілік бірағыныққа мұсты бұд. Россия фольклоругар кәлбет күнді өлжеттар. Жоллақ чүкіскай қораппыд жоғын маны жона әргеті. Алғыз түйір кәмегер күйіс көме болу қайын. Күнняқ ауқатын ұлнамыд, сы күрдік сымнамыд, үшігейі сірдігі кәрені ханы қайын. Еуонна бүгінгі үтекәннәқ күмміт, үреуі тойық бұд, көрбіт нарбыт табылғарын тұғығар, көрдіхін аттыхан, үренан тойығынан, үрдік айылар бітігер, сірдік сірдіяғы чедер бітігер, көрдіхімет аттыхаммыт, бүгінгі үйері бүтін сағы бүтін көңілден. Manıdın anatağım, aracılatağım bolun. Örgöy güt ürdedin, sargıcalı salalının. Uygu bıyan tuhaydın, yol sorgu toz koydun. Un üyelerge büge bit sitime bıstı bakka keskil bit geneten. Uruy haykal uruy tosku molokton. Россия фольклоры күнінен Уруй айқал! Айқал мечил! Мечил тускоу! 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 Приветственный таюк исполняет номинант эстрадной песни «Новая песня», обладатель гран-при международного фольклорного конкурса в Тувинской республике, победитель международного фольклорного конкурса этнофолк-группа «Дебо» Дома дружбы народов Алексея Елисеевича Кулаковского, руководитель Любовь Каратаева.
Tegilieri taqsarı günler Oruda kere doyduga Kak sütten tentester Günahıma Uran kay hucara Teren uhan Ağlaran evi Anlık sıla sılanı Günlerige saha sirin Omuga Jokuskay Duana Tıgar Gümizemme Iratoyok Manıtan Ünkü biti Bastığın Oroyuttan Dudan Beni düğün sarsıyor derden bige taptalim kalan narkatiyer en haybitin varite kere sakabit sirin küellere örüz terhe en haybit ebikin manir ütye manir doydum minhen akın attibin ayatçı toyomun huy aykal niçin Встречайте, на сцене ведущая праздничного концерта Александра Борисова. Добрый день, уважаемые жители и гости столицы! Поздравляем всех с праздником Всероссийского дня фольклора! По инициативе Государственного Российского дома народного творчества имени Василия Дмитриевича Поленова ежегодно с 17 июля отмечается этот праздник. В течение нескольких лет это масштабное мероприятие
поддерживает Республиканский дом народного творчества под руководством генерального директора Семенова Сергея Степановича. Основная идея общероссийского праздника – объединение народов России, граждан разных социально-возрастных групп в изучении фольклорного искусства. Начинаем праздничный концерт лучших творческих коллективов и самобытных исполнителей республики, посвященный Единому дню фольклора в Российской Федерации. Встречайте народный ансамбль танца «Ситим» Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова, художественный руководитель, заслуженный работник Республики Саха-Якутия Надежда Попова, педагог-балетмейстер Семен Варфоломеев. Встречайте!
Перед вами выступает член Союза авторов-песенников Аскалон Егоров, Эркенджол, Аитанна Хомуспут, гимн хомусистов республики. Слова и мелодия автора. Аскалон Егоров, Намский улус. Аскалон Егоров. Хомуспутун өрету оқайын, аңдойдуға атырбыт, инструментнен кен тұтты оқайын. Сохранение и развитие национальной культуры – это важнейшая задача, которая требует бережного отношения к памятникам истории и культуры, традиционному народному художественному творчеству. Возрождение фольклора, народных обычаев, обрядов и праздников, традиционного декоративно-прикладного и изобразительного искусства в эпоху тотальной компьютеризации и увлеченности телевидением – это актуальная проблема современности. Поэтому одним из приоритетных направлений деятельности Республиканского дома народного творчества и социально-культурных технологий является изучение и сохранение региональных традиций, поиск новых способов трансляции традиционной народной культуры в современном обществе. Особое место уделяется изучению, сохранению и популяризации фольклора. Композиция «Сюрярым Иети».
исполняет импровизатор-хомусист Айсен Джаллахов. Город Якутск. Встречаем! Айсен Джаллахов.
Петр Оготоев эхе караттах элес боторлун коттон быхатарды. Толорор республикатагы олонко тоюк охукай күректерин касты түгүлләк кыйлага призера Диана Петухова усалдан. Былыр гыбыралы бычыл былжы хектах мында тыгары урук кулары бүтүяк суулах уарга тыгары эргетагас тиби түэти хилах няргары жиримнир мичеңнир гуяр уаттах сулустах улагаты көстүбе тулу халлан үрүттах агыс хилах сагалах атаннах мөңөннах хания дойду ананан айыллан айгыстан атыран аңариян турар бет бу кыз жактары курудук кылыбари бутунари быт кереттен кере көстүлах төгүрүмтете 4 тонн көстү Туймарытты бәқотын тунал ер тухақтаты гаре жок жойер салгар оту туарғала хулу орук көк торғы бұрата күлімбірден көстері бет. Аттақ кен орук барғай балағын бағылға ерме же итчіде кеми қайыны ден керітчі көрін тұрудаққа орто дойду улу дуалана күн сірін күлімәк күстәға айы сірін албан жохунаттаға уңа атағын олон нуран уоты көрін олар бет. Кимтен кинне қантан қанна Кайбелә хырсына галлар бүде биттетер гит тогыз үе тухары торолуя баян олары бут доргуя бай тоян сәт үе тухары сиредия баян олары бут нергия бай котун көрөдөр карактырын жүккете көтөрүдөр тистерин милете эхе харатта халас ботур ден аңардасы арбанар албан жохун аттак кебет ога сахын бирге дарбыдан минде сихан иллах тукулаппыт үсүтүе балстарда хабет улахан балта агыс булас Уақта қайталын ко ортоку кыз ханыга сынала хаю уянтай кыра кыз чараринген. Убайдар олу жалы бир берте қай биремеға иккерикке қарағынан тула өттін көрен істен жерге жете турда. Үрі бүт оғын хүлен қомму тоғын қомынан үрі аллан қылығытта тойық тоян доллығыттам. Битыл биги кебит кесилңете туз коту деки түһен бара турда. Диана Петухова. Слова Петра Старкова. Музыка народная. Этикен Хеджин. Исполняет ансамбль Долгунча Дома дружбы народов имени Алексея Елисеевича Кулаковского. Руководитель Антуанетта Абрамова.
Ансамбль «Долгунча». «Танец солнца». Исполняет Саида Слепцова. Руководитель Юлия Сивцева. Аллаиховский Олус. На сцене лауреат и гран-при многих конкурсов, этнокультуролог, алгысчит, исполнитель фольклорных жанров, педагог по мастерству исполнения этнопений Наталья Сивцева, город Якутск. Үмүтүтүү күнүнен келбиткері күнүнен салаллыбы саңа күнүнен болуқтун Россияға ан бастыкытын фольклор күнә териллер үтүү маны күнүнен бука бары сақалы саңалақ құттақ жоммун сергебин бу терәһіне терiyetçileri кыттылақтары әғарделәдіған болуқтун сақа культуратын түрі түбігілер бет ырыларын тойықтарын тенеті хеджар жомма сергеға уруй айхал мишел болуқтун итинетен тұрамын бейбен сөбілен ылыр народ реларгар популивен утру нарбан көңүлләң.
Наталья Сивцева. Ирина Колодезникова ымытыллара, Константин Махначевской мелодията. Күндүл қаңыл суратыр. Толорор Саха Республикатын ырайатчыларын союын чилене, Саха Республикатын культуратын тойгуна мелодист Константин Махначевской. Gündülü kanılı sur adı Süreni davani bedüründen Kevlere köngülü köten Siyelere ürellenne Cedriklere üstü Uturuk gökyurdanan dolgunlara suburyan Gegeleydiğini bugüyakta Gündülü kanılı sur adı Göreni isteni gergeliyeni Anılarını dardır atan Kahmıran iner siyer Gekülcüklere kıstı Aksımı doksunu sıyırlar Cegeybi ağlada Gündeli kanılı sur attır Güzde gitti güvenmini Güven hayani güven şüler Bir güne günen ümerittim Cegeyciklere gitti Siyelen kanını segelciyen Gelene varan neciyen Sundulu yana kurbalı giyen Gündülü kanılı sur atır Süreni ve vanni gödüründen Kavlere köngülü köden Siyelere ürellenden Cedricüklere kıstı Süreni ve vanni gödüründen Kavlere köngülü köden Siyelere ürellenden Cedricüklere kıstı Cedricüklere kıstı Константин Махначевский. Постановка Надежды Поповой «Огохай». Исполняет народный ансамбль танца «Ситим». Художественный руководитель, заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия Надежда Попова. Педагог-балетмейстер Семен Варфоломеев.
Kıldu ki duman Arbuya roluma Kaden taksara balı Tenni bir hallarana Tunalma hıydana Iktah hıyrabine Pamalda daragonan Duvaracı Oh, gaydaro wakaro Народный ансамбль танца «Ситим». На сцене лауреат всероссийского конкурса «Моя законотворческая инициатива» в городе Москва. Обладатель гран-при в многожанровом фестивале искусства «Узоры Якутии». Гавриил Суздалов, Гарпани Солинга, Устьянский улус. Дарова гялбу, айыш белді, абгар белді. Хәжен қалды, хәжен қалды.
Солинга. Экджентакен, Аиш билды, Абгар билды. Спасибо большое. Счастья вам, здоровья вам. Экджентакен. Отел. Хуя ангани тараптукун елденне. Гелбадел окатал хаттун. Удал урек чер хардадун. Эбехел чакудик. Галки мен уряврию. Нёлтен бумюлин илнидюр. Эбедуф хэджеф. Елвун невен бисем, эбеду фике-фикетем. Эджеттен мои предпеги. Гелле-гелле, джингл. Ямнига, нокатан. Гелле-гелле, джингл. Ой, одан. Ой, одан. Урияй, одан. Урияй, одан. Онде, одан. Онде, одан. Орейе, одан. Орейе, одан. Огатир-гатир-голе. Огатир-гатир-голе. Ойнай, одан. Ойнай, одан. Очерегай, одан. Очерегай, одан. Елвун невен бисем, де тунода чичулрен. Экугар панаики, гелле-гелле, джингл. Ямнига, нокатан. Гелле-гелле, джингл. Ой, одан. Ой, одан. Урияй, одан. Урияй, одан. Онде, одан. Онде, одан. Орейе, одан. Орейе, одан. Огатир-гатир-голе. Огатир-гатир-голе. Ойнай, одан. Ойнай, одан. Очерегай, одан. Очерегай, одан. Теперь все вместе! Барибирге! Дариф би эвен ingen хидетер. Тиек мак мут. Эбехел ждеде. Эрегери бачында хэджене. Оралки индиен. Эскен биден хэджен го. Гавриил Суздалов, Гарпани Солинга. Спасибо большое! Экджентакен! Аиш билды, Абгар билды ялбо. Песня «Арчаму Кунняли» исполняет лауреат многих международных, всероссийских, республиканских фестивалей и конкурсов народный женский вокальный ансамбль «Кырага». Руководитель, заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия Аграфена Глушак, Абыйский улус.
Народный вокальный ансамбль «Кырага». Русская народная песня «Ах ты, Русь моя» исполняет лауреат международных конкурсов в Испании, Италии, отличник культуры Республики Саха-Якутия, исполнительница якутских русских народных песен, мелодист Лена Жиркова. Долгун кыга. Побегут моря, воды вешние, зацветет земля, сердце радуя. Ах ты, Русь моя, песня нежная, сторона моя, неоглядная. Ах ты, Русь моя, песня
Лена Жиркова, Долгун Кыга. Горловое пение исполняет Саида Слепцова, руководитель, заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия Максим Дудкин, Аллайховский улус. Саида Слепцова. На сцене Анастасия Алексеева, артистка театра Олонхо. Былыр-гылыр жылларым бұтарый бұт бұлыттарым бұстарын арый талан ұрық күлір ұйдарым ұл бұт мұстарын ұларым бол күян. Әргелер қонуқтарым әмәқсі бідемегеттерін әрейдерін әрейгітен ас бұтуелер ақса бататтарын ақсан ағы талан. Қойы күлір сылларым қатылан мат қардыларын қарыз қалын қайтады талан. Отчыта олықтар олығыр бұтон юларын оройғыр олырсон. Олы соғыдық хана бар олон қолонын арын ортодойдың оллутын олықтотығым болын. Ие серетелетін елжіттәтан болын. Былырғы бұстыбы жыллар бұдан набы түйелерін үйе тұтан өлтіріттақпына, қараңа қалбытыйдырыр апыт сақтарын ұратардан ұрыттақпына. Одын қаны жынастыры үйе әбей суыттан үйе үлеліктеріне кейкені келбен нәқтірі керемес қотынтан керелен әлектеріне. Сақасарынлары сабыдылық, тақсырдырын олық суық, таурдуларын олыруақ, тауртудойдуларын, тоғыз түйін әқтімігін олықтонын тұрар ұруынан оғылан бүппет айқалын. Инне үйтін күрдік, ikki қарағыз қарақтар бұдан чарапчаланан көрбүтім. Bir sağa bükpetin gen baha melbek buyang nabıda bitter, ikki sağın demetin geni biri soğul gelebide bitter, üç sağa üesketin gen ülüsken elbek vörülebide bitter. Komoy dılla koyun eppet konular dağı bit, sürüge dağda süren sippet sığılar dağı bit, körör karakta kören bippet kıraydar dağı bit. Camanlı gün terben kurduk, ötö doyduga, kistiridun kurduk, kere doyduga, kimne kayalar ürütten tergenterinden uraha uyalanın olur ebiti diyen, kötörgü mıttı belem olur, kötör kanatını tallar iki kulga aktar buna niyen olurun istibitim. İyeden yere katta iki oğlu ortam ölgesi hasta meksin jaktar, elgeye bagacan yiyek sittenin ardenen eyelek beylek tıgengine kerelek tıge yer olur buttar, tuarakta tolongu toyun tuskul tenterenen tüylek katıgın yönde büründen tümsenler turguran olur buttar. Cekeniler diye tağcan iki oğlu aktar bit, mağnaygı kıstırın ata tunalıkan koy debit. Ondan gelin törevit küçük kığın ata kız ursun diyen bu katır ki veske evdebit. Ce bu kız ursun bu katır su bu kurduk diyen seti kurduk diyen toyuk tak bolu turda.
Диете да кыар кылатын үрдүгөр олор түсте да соғыру қаллан декке аянната турда. Жаул курдук аяннатан истагана уунутара аңардас карактах, кыгытыгын иннигер онтуката кылжылах, отут бие сыржайбыт ыпсыда суак тиистердах, быт ыспыт баттахтах, өнөскәбит сырайдах. Аба ағы кыгын иле чиискете эрге сылжан эрилләңнән эристе сылжыбыта. Көрүөкка күлүүтэ хаманнык буалла. Электен талыкпын, яденектен куаданыппын, әрі бірді бәятиннен олағыты көрітіннен, аяқлары ағастын, аяққалын кәлбитті кәрекетін бағын. Кімден кіннәқ көз жақтыры көппін тұтты детәргін, баллары дойды маңнайығы кыстара кырысыран буалабын. Олайын майын сарысарды верір қағым көйбіта, вердіқпін көттіқпін. Ден көк жүннәқ сүрағын домын кыз ұрсын сырегар алан аннелы тұрда. Онуға бейкі үбіт кыран вардырен ол көк жүннәқ сүрағын домын сирге борға ұхатуған кебісті. Онуға аба ола арғағы таң қостынан мажатчы үктән ақчаллан тұрбудын, қолың сотын сытыттан мәйі мәргейтілән мерілән көрбүдім. Қадатағына қаллан қайды ақча гынар бет, өгілі тағыны өр сыл көрәлләқ болар бет. Нөчада мәқсін оқсыбыт тесеті тағынан бар бұдың күрді қалың қағыда қалый талан түспіт бет. Ағы суға нәрәт қалың армия тұмнастан ұңан оқтуын анилақ аяғын сыда аңалыян олар бет. Жа қолың соғылырық бейгі кыз бұтын көрәд, бұт тағар болық баға ыстаңылабыт ағыяқ салабат тағын көннерінәд. Қаллан қайдығының қағды тұрбыда саманлық болла. Артатайны оғылыр, кемтайын кинақ, қантын қанық, кикелен көрәбәйетін көрдірді тиетәргіт. Қара дойды тояна қолың сақаларық буалабын. Негайым, негайым, икі сояқ боларғын, иемеріге теттен ертеғім. Ой, негайым, оға ұру төрдім бағас, оғарарға белеммен. Ден алларысты тұрда. Мұныға бейгі кыз бұд мас тас күрдік, су күрдік, ден сәті күрдік, ден тұллақ болла. Sana bir külügüm kenyer sağın olaran sığanalan sağırdak buna. Örüz kayın örü sүйрен taqsanlar tobuktarıttan tutuan kapsıbıdan bardılar. Tağız kayını tobuktarından tepsen tüyenler. Karalarıttan karbağın kayıtı sıpıtынан bardılar. Je ol kurduk oqsa asılcan kolong soqoluru kolongsadan sıda üst soqoyunna ayağın sıda öz sahıdıydı. Je kurduk oqsa asılcan biyik ıbıt. Aba oğlun ağıdıttan berili bıtıgın doğumuttan bahanılan batağın kömödünen bıçık tardırdılı bahanın oğun bıtarıdan kebiyen baran. Kıl süel külüydügar anabı kurduk ıhan kebiste. Je kurduk yörgöydün sargıda sallan aniye doydular gar ayanlatan diyen kelbittere ebite. Анастасия Алексеева.
Слова и мелодия Анастасии Слепцовой. Эвенская песня «Би арарби интуддам». Исполняет Ирина Винокурова, Аймяконский улус. Ирина Винокурова. Аргар билде, насалкан билде. Акжан таган. Слова и мелодии Любови Каратаевой. «Тетти кыры». Исполняет этнофолк-группа «Джебо». Дома дружбы народов Алексея Елисеевича Кулаковского. Руководитель Любовь Каратаева.
Этнофолк-группа «Дебо». На сцене Мишель Голикова, юная участница, главная героиня театрализованного представления, посвященному к столетию образования Якутской АССР. Эвенский танец. Руководитель Нина Кривошапкина. Кобяйский улус. Мишель Голикова. Чукотский танец Нунлигран.
Встречайте солистов Эвенского народного ансамбля «Хэку» Ларису Слепцову и Спартака Таркова, руководитель Саргылана Корякина, Момский улус. Солисты Эвенского народного ансамбля «Хэку» Лариса Слепцова, Спартак Тарков. Выступает лауреат многих республиканских конкурсов Алексей Слепцов, Абыйский улус. Песня «Дегерен». Ağın mı, ay kaldır, yolları
Слепцов. Тополинская хеджа, гэлэ-гэлэ, исполняет ансамбль «Долгунча». Руководитель Антуанетта Абрамова, город Якутск. Ансамбль «Долгунча». Клипмейкер Айылла республикатағы конкурстар дипломана, Сунтардағы Слускунтал Аналберихин, онна Үп казначейство академиятын «Голос года» номинация қағайына, вечерний урган кыттылаға, мелодист, Сунтар Лухутын түріттәк, Джебо Салиха, Ефим Авелов. Охуакай ыгык хирттен, Сунтар сирттен, итистин төлөннак әгәрде! Ыгык чынырыбын, беле хунарбын, көңүлле! Sayılı bu yaz günlerge ayılga gerek üstüde doydum hundarım belirde uluduna hıhır keme egebere ananar ıvırırımı doyuput egebere ananar ünkü biti de götüde. Ürüm günüm görsüdüger o borünkü hamsanıza Çereyer o bu aydıla ulu
алық түйгениге егере ананар ылырыбы тойупут егере ананар үңкү бийде көкүде сайынды уяттың айылған өстің айдың тарындай Кехеңі сыма салғымыт жікті кере үрітігер Әдері жадың күтігер Оймақ үрітігер Әгеғері ананар ұлырыбы тойупыт Әгеғері ананар үңкі бейді көтүде Әгеғері ананар ұлырыбы тойупыт Әгеғері ананар үңкі бейді көтүде Ефим Авилов. Айылға тетиме исполняет солистка народного этнофольклорного ансамбля «Дабун» Аэлита Ершова. Руководитель Марина Махначевская-Сокольникова. Город Якутск.
Аэлита Ершова. Молодежный эвенкийский ансамбль «Гиркелен». Дома дружбы народов имени Алексея Елисеевича Кулаковского. Руководитель Анастасия Куличкина. Молодежный эвенкийский ансамбль «Гиркелен». Лауреат и гран-при международного фестиваля кочевья Севера Екатерина Дудкина, Алайховский улус. Встречайте!
Екатерина Дудкина. Дейбир Рыта. Исполняет победитель и призер международных и всероссийских фестивалей, хомусист-импровизатор и заслуженный поэт-сказитель Араяна Михайлова, Верхневилюйский улус. Дурагас, сылгым, туя, гар, нохсу, лахтыр, тоғыз, тоңалық, толбан, нұрдақ, куту, ругын, толы, рутан, тутан, нылан, тутум, нардан, селе, еммен, кәрі, лүнен, оня, томын, кәріт, жүрдір, сылығы, ларыны, селе, риттен, әрби, яқтен, ылат, тамын, үрі, мәтчі, мағаны, атын, үріні, селін, сүймәқ, дәрін, үчі, гәйе, болы, емін, үріт, ве, жарыс, тамын, үмі, үрітчі, ұрта, ламан. Уджуар қайдар мастарынан, укулаттан уктан берін, көмістірек емірінен, оғыр тастарынан, оғыранjan ойуламын, күнді керге күрдік сеймен. Кумар бірдақ аймақтарын күйді тұрдың еқайттен дейбірекенін басқынарын жәрәлейтін кәбестәғем. Араяна Михайлова. Слова Александра Щербань, музыка Николая Кудрина, «Сапожки русские» исполняет Лена Жиркова. Долготыга. Старину бывало к милому, красная девица идет, а на них сапожки дивные, глянешь, сердце запоет. Шиты золотом сапожки русские, блестят на солнышке, носочки узкие. Идет красавица, плывет лебедушка, и все любуются ее красой. Нет сапожек в мире краше, ими каждого пленишь. Ведь нельзя сапожка наших, ходят Лондон и Париж. Шиты золотом сапожки русские, блестят на солнышке, носочки узкие. Идет красавица, плывет лебедушка, и все любуются ее красой. Наши свадьбы всюду славятся, наши танцы как огонь. Выйдет русская красавица, да пройдется под гармонь. Шиты золотом сапожки русские, блестят на солнышке, носочки узкие. Идет красавица, плывет лебедушка, и все любуются ее красой. Идет красавица, плывет лебедушка, и все любуются ее красой.
Спасибо. Лена Жиркова, Долгун Кыга. Единый день фольклора должен войти в жизнь жителей Республики Саха как особый, яркий, праздничный день, раскрывающий живую сторону народной культуры, отражающий древние традиции, обряды, исторический опыт народа и его национальные и культурные особенности. Слова Амукола, мелодия Константина Махначевского «Агохай» исполняет член Союза авторов-песенников Республики Саха-Якутия, отличник культуры Республики Саха-Якутия, мелодист Константин Махначевский. Константин Махначевский.